ꯊꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯃꯅꯤꯇꯦꯛꯁ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯜꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯖꯌꯟꯇꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯟꯗꯂꯨꯝ ꯑꯦꯟड ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯃꯅꯤꯇꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯪꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ, ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯐꯤꯁꯥꯕꯤꯁꯤꯡꯗ ꯌꯧꯍꯟꯒꯗꯕ ꯖꯤꯑꯣꯇꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯐꯤꯁꯥꯀꯣꯟ 1,915 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯎꯠꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛ-ꯂꯧꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣ ꯑꯃꯅꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯇꯤꯡꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ngasi Industries Department na Fisakol yanthokpagi mawong asi transparent oina thabak tawbagi khudamni state asigi economy da handloom industries ki tagai phadaba lai haiki amaramda Manipur gi saisakpi mandakini takhelamamda MLA amadi minister gi maikai dagi lupa lakh 10 gi mana piragadi haina lokthokki hauzik GTB gi saregama da saruk yaribi saisakpi asibu puning thokatpa oina mangna final lawrokpa natraga lawdaba thidana mana sipigadabani Manipur gi mipung khudimangna saisakpi asigi public opinion poll torakpada ekhoi khudimangna PC haiki uba phangjadrabi isanbi mindakani amagi honna chamanna mana madugi all India gi competition level da yauraga mana final babu ga sangna tawba ngamido madugi recognition tawbo ina madugi respect tawbo ina madugi kai khudabor ko ina final lawgera lawroira koi mayam final ragal pala tara di mama pirasi yajana bai ngasi industry department na tawriba sumaina transparent oina mayam khangna pot yen base ai ngasi na han boira mo dong male pangthok tawgidri male mai magi fikau da mai magi area gi ni khra puthok lon pi gi banatna sumaina mayam khangna punna asan mirai nai da darkar leiba thabuk suning ma mi singda pi ba se ngasi gi sida han boira mo nahangai adugi thabak tawba avenue piramdaba taunanabagi madugi lambi yatpiramdaba madugi mafam takpiramdaba adugi wani ngasidi Manipur se ngasidagi nai sigi speech da satpada ngasidagi na sahi taragi matungda bharat ki atai state na tanaba phangdaba dum state ma soi na goigini abise agi thajabani ohengadur se kanana no nupi maruina apagidi women's empowerment women's ki power se Manipur di yang wang rajani yang sau rajani nupi ngatna ya Manipur ki economy political social puna makta involve tor kanda Manipur mai palak pani matung so maina mai pak ne khalli Deputy Chief Minister Y. Joykumar na pangthokliba expo asi state asigi sel thungi pibam phagatnaba anoba khongthang amani haiki Industries Minister T.S. Bishwajit na Manipur da fisabi lakh 2,9,9 leiduna India gi manungda fisabi khwaidagi yamna leiba state ni pangtokpa expo sida India amasung mapal leiba ki delegate tara taruk yauna stall cham humphuna saruk yari ekhoi gi lejani bu khusu khulai sing asina malem gi thakta sang tadana pot puthokpa ngamliba asi choktok saningai ni haiki Hello, many crafts is a traditional cottage industry very international level katabani hadan honorable minister ki initiative makhadamana meng jangi har kanasi akoi hane state level da tawramba national level da tawramba festival jengasi di international level da thakala kana koi money tax Manipur international
टेक्सटाइल एक्सपो हाइदना पुथो हर कांदा इंटरनेशनल के लेबो पृथ्वी की लेबो लेबा मैम से को इनवाइट होजरे हर कांदा ऑल टुगेदर अको लेबो नेशनल अमद इंटरनेशनल की लेबो स्टैंडर्ड अको लेबा त्रा तुला ई एग्जिबिटर अदवा द रेस अको लेबो आउट ऑफ द 160 दा कोई लोकल की फुल कांदा तो अमद डिस्ट्रिक्ट लाख फुल कांदा 160 नि सी मनुंग जना अको की 16 नमना अको मपान दगी लाख अब्रॉड तगी अमदी अको नेशनल की एग्जिबिटर मैम ने सोई की बल लान की बपुन म कौथोकना दुना मालेम गी लमजलदा पुन्ना सरौ यामिनबा मतम ओइरे हाइना हेल्थ मिनिस्टर एलजन कुमार ngasi kunmanga suba tangkhul ka tongnau long imphal sports meet hodokpagi thorom da haikre kumal lampak men stadium da pangtokpa thorom aduda jingai kendra gi MLA Kasim Washum MLA Sushindro isam gi hana gi president Rajendro amadi housing isam gi president oiriba Yuimi Horam su saruyaki minister एलजन कुमार ना मतम अमदा सोई की बल लान की बल लेखी हाइदना मधुदा खनदुना अमदी नुशिनबा वाटपगी मोंगदा लेरबदी सखत लमजलदा सरुयाबा ngamloi punna wakhal taminaduna manglomda changsinminasi haiki unification ko punjin na tamne global commission se asida ko jim jam khatu oira bane without any bias without any jaundice eye min na ye bakan apik ne kai ubi hai bakan there are some communities who have already gone ahead of us akoi dedi mamang no chakki mayam mori akoi dik lamchen yang mayam mori akoi se statement odina ent len mangam lai dom to but others when you learn advance of big learn target akoi na collective effort ama piba amaso ko na sol ge mayam se rectify to mo changana besa adna madu rectification to se adna miyoi bada akoi na sol ke ko pai big job gun na mayo the biggest quality given to us by the Almighty Father. Because you know, have to forgive and forget. State Assi ki ahan bo oina Kaksing district ta Manipur Police ki cycle patrol unit IGP John 1 Clay Khongsai na SP office Kaksing da ngashi dagi hodokre. Thoramada da DIG Range 2 K Radheshyam DC Kaksing Nelenthang Telen ahum suba Ayurvedi CO and Herojit SP Tengnopal Dr. S Ibom Chaso Saryaki SP Kaksing Victoria Yengkhomna lamdam masida lalhobagi irang hantharakpagi matung inna Manipur Police Department asu proactive oiba thodang kya lokhalakli district asu community police singi matang da district asigi NGO sing club senior citizen singa aphabamari thamnaduna police amadi miyang puna thabak tongminari district asi anobo oina khaidorakpana leifam thokpa personal masing amadi gari gi awat pakaya lebadagi malengi mafam ataidasu police cycle patrol unit asi laibana district asu hodokpani haiki Ngasigi cycle patrol unit asisu community policing gi khongthang amani haina aina thamjaningi cycle police unit kakching si ahang am tojabasi 120 numbers ni number sigi manung da 60 mani imphal da khoi yoroktuna khoi gi station asida housing ngasi launch to basida sizinagani DIG ke Radheshyam na asigumba unit ama hangdokpa asina police amadi miyam ga nakshinabaga loinana aphaba mari thamangamgani haiki IGP Clay Khongsai na asigumba unit asi lerak labadi maintenance su wadaba amadi miyam ga su unabada chauna kanaba pigani district police kaksing na hawdoliba unit asi mai pahanduna state asi gi atopa district sing da su matau tamansi haiki cycle patrol unit se leira agadi that will go a long way in saving cost of fuel and also better maintenance aduga ki hariba prajaga su interact over kind so less intimidating gari amada 1000 bada mina tabi paina ba sometime ki ba ma pok do cycle on 1000 bakanda I think adu mina ene yamna welcome to when hena su khalli Manipur da ayus ki layeng hena khumang chawchinaba waliba staff chama kunlom hapchilagani hauji semga sagaliba ayus ki hospital amadi laboratory sing athuba matam da loishinduna miyam da sinaragani haina health minister Aljan Kumar ngasi directorate of ayus amadi state ayus society Manipur na sinduna lamfel de laiba Indian medical association gi hol da pangthokpa ahum suba ayurveda nimit hodokpa gi thorom da phongdokre thoramada da ayus ki director Dr. A Guneshwar State Ayush Society gi Additional Director Dr. Y Lukhoina mathang sitna President amadi Guest of Honor oiki thoram madada tongan ba Ayurvedic ki oiba stall kaya su hangke thoranga mai lenena Ayush ki website ama hangdoke Chief Guest oikiba L Jantakumar na phongdokibada
October ki tang taruk tagina mapan fawa City Convention da Arogya Mela pangthoklagani Mela asida India ki tongan by state singdagi company amadi farmers singna saruk yagani Manipur ki local farmers singna su Mela asa saruk yaduna Manipur da Harville Medicine Plan puthokli pa singna mapani company sing amadi farmers singa hakthengna na unaduna Manipur da fangliba medicinal plant sing mapalam da thadokpada kanaba piragani maramaduna Department asina isa da piriba thodang sing matam sana pangthoktuna Manipur da ayush ki layang gi matang da miyam da awareness piduna hena kumang soksina bahona ba matam oire haiki Madung makong kak in somo ba matudu lakado pesada na ai ibung manung ine thak bang na ba ai issue na ai ichana tai pulaga bhan to ga dil habis kul thapan hai ai nangi ngamde na na hai ai lai ru na hai kap le madu mitta talam khilpi dum madu ko ngana ba hai sima toksin na hai ba yad ba tar ga de madu there's no solution University ki wathok oikiba Professor AP Pandey gi mathakta sirakiba maral singi matangda miyoi anina saba inquiry committee ki public hearing ngase classic hotel da pangtokre hotel asta pangtokiba public hearing aduda administrative staff amadi maheroi mapan gi statement lauki panbayai August kulum doidagi semkiba inquiry committee asiki ahanba hearing September gi tang taruk amasung tareta pangtokhraba matungda tang tara taruk tagi taranipan fawwa hearing sathabaga loinana October gi tang kunma pandagi kunthra mathoi fawwa tongan ba stakeholders sing unaduna makhoi gi statement laukrabani Inquiry aduda AP Pandegi matakta administration mong chana tawdaba academic calendar oifam thokpa niyom oidaba madi financial irregularity leiba singi matangda mari leinaba singi statement sulobagi thabak chathari Food Safety and Administration Unit na ningol sakobagi mangoinana khwairaman kaithal yoliba nga sing haksang sokningai oibra haibagi matangda kaithalda drive chathakre Food Safety and Food Analysis Manipur gi Nodal Officer Dr. S. Sanazawuna drive asi maruina mapandagi ice zomdana pusalaliba nga sing amadi sabada akaiba leibra leitabra haibadu khangdoknaba yangsinbani masida Central Institute of Fisheries Technology and Food Safety Asset of India gi miyang makada approve toraba kis seasonaduna test tawani masida karigumba masu hongba thengarabadi sample logduna makhatana mailenaba laboratory da thaduna yangsangani nga khaktana tana te polam singsu food safety gi license yaubra expiry oiba pot yonbra haibusu yangsingani haiki मागी बेस्ट रिपोर्ट डेट कुंबसी हजन नियम चमा थारिबरा कनागों खन मुथलगा थाबगी मोंग सेमदो मोंग उबिरगदी अखोगी मरी लेनब ऑफिसर सिंग फील्ड सलिबा फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंग द रिपोर्ट तोबिरगा हारिबा मागी आइटम सिंदुगी ट्रेस तोरगा मदु कदाना कमाइना सेमदो कोदोबि थोगे तोरे इनो का हाइबा थिजनबा अदुगा मरी लेने एक्शन लॉकअपगी थबसे अखोई फूड सेफ्टी की यूनिट मदु पांगथोकसगनी कंज्यूमर अमन अखोगी चानबा आइटम द नियम चुमदबा करिगबा अखनबा असोइबा उबिरगदी मागी डिस्ट्रिक्ट के लेबिरो फूड सेफ्टी की यूनिट कंप्लेन तौरगा मखा ताब अखोइना मयामगी दमक्ता अफब कोंगता लोकनबगी अखोइगी टारगेट से मपुंग फानबिवेन हाइजे Ningol sakokba amasung Diwali ga mai lenena Kaksing district ki food safety team nasu SP Kaksing amasung Kaksing municipal council ga khusan maduna akhanana food safety drive Kaksing ki kaichal singda chathakre sana thangnaba yoliba singna ahenba sendong gi damak poyan tawdana ba haksang soningai oidaba mongda nana koche sing sem samnaba khanganki drive asi thawal amasung Kaksing gi tongan ba mafam singdasu makhatana chathakigani haiki Wangu mamang laikai sabal gi na geteleriba chairel local amadi luang phabi local gi longmi kya na thengneriba awaba amadi lofom kaya phong ningthina thokriba sigi matangda wangu development committee gi miyoi singna yangsinkre yangsin baduda lomi praja singna makhoi gi pendaba amadi lengang na tahoningba thabak kaya paikhatpinaba appeal tawrakle tabagi manak sida mu wahik sida hunduamba sida matonda kitang yawbuje खुलंग खरा उधजरगा आई खुलंग दी हाने चांगदु दा दुम लैजे अदुगा चांगबदी खुलंग चांगबदी चप माने हेबा अदि ngасai फौदु खितंग मतोंदा यावजबनिना अदुदुना ngасai गी वारजु वाना मयाम खावमिने छेने इमानबा मयाम तौरगा खावमिने अदो से पैसा तिंग दबदी यादे खावरगजु हाबदी खुलंग जे आइगी द लेमना कुंबी यादबनिना Wangu development committee gi president amom nitainandana Matam sana ising amadi har phangdabadagi mapung fana low lokpa ngamdabagi pibam amada lakibani lengang na kari toba yabagi haibadu athuba matamda yangsinbiu haiki
लेबा यामना अखोगी दाम साबा याबा मफम ओइबनिना मसी हौजिक ngakpiriba lengak sasansingsina miyeng khaitang changbiba yabra yargadi changbiu makha tarakpada lausi ubiriba mahazon ujeriba lomi ekhoina kumsi jahi gi oinadi loksan gi karingba problem ama lakpada khajitang sacrifice tawiu hai Committee ki Vice President A Baikulna Lomi Praja Sangha Thengnariba awaba kaya ase mathang sahidagi thoktanaba kari toba yabage haibadu lengang yengsinbiu Loma pu singasu hauzik oriba pm masi khallaga lomi singdagi loksa lobiganu haiki सरकार से माइकई डिपार्टमेंट की माइकई करी करी खुदोंग चाबा करी करी पीब याबगे हाबदुसु साइड की पुनिंग सिंजरी सही असिगी पांगथोकदोरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल की कर्टेन राइजर थौरम न्यू दिल्ली की सेलेक्ट सिटी वॉक सकेटा पांगथोखरे थौरम अदुदा मणिपुर टूरिज्म कॉर्पोरेशन की डॉक्टर सपम रंजन अमदी अतई ऑफिशियल क्यासु सर याकी फेस्टिवल असिदा मपानदगी लमकोइबा मयाम अमा लांगनबगी पांदमदा थौरमसी पांगथोकपनी हाइना डॉक्टर सपम रंजन फोंदोली Manipur is a bus visit destination tourism की potential है कोई tour operators का कोई interact होगा कोई Manipur से in terms of tourism promote तो बिना बाहर ना कोई हौजी पाली बलेंगाक असी आर्ट एंड कल्चर योखनब लेब लेंगाक नत्ती हाइना एमएलए के जोयकिशना मराल सीख्रे वफम सिंह असी उषा सिनेमा हॉलदा व्हाइट एप्पल एंटरटेनमेंट की सबरीना पुथोकपा मंगलान फिल्म रिलीज तौबगी थौरमदा मांगना फोंदोखिबनी जोयकिशन मकाताना हंदक मणिपुरदगी हौकिबा मसकनाइबा आर्टिस्ट आरके सिंहजिना टेगोर अवार्ड फंगलखिबा दु लुपसिंगदी लायदना लेंगाकना फावा नुंगाइबा अमसुंग पुंगिंग थौगतपा वफम फोंदोरखिदे टेगर अवार्ड असी इंडिया की ख्वाइदगी वांगबा अवार्ड सिंगी मनुंगदा अमनी ममांगदा रवि शंकर अमदी जुबिन मेहता न फंखिबा नतना ईस्टर्न इंडिया दगी फावा कना मतना फंगबा ngamjibani पिक्चर अबसु मणिपुर आर्ट एंड कल्चर के लमदा असोबा फिदा कल्लिबनी अवार्ड असिना हगललिबा आर्टिस्ट सिंगदा असोबा इनोट अमा हापलगनी लेंगा की माइकैदगी थगतपा अमदी पुंगिंग थगतपा फोंदोक्त्रबसु माक मसागी माइकैदगी आर्टिस्ट असिगी मफमदा थगतपा फोंदोई हाइखी Sinda art and culture chapata honai Manipurna art and culture ka sanabana akoi Manipur ke chet poi adu art and culture yokhakani haraga India ki finally tangla finally chawra award ma Manipur masana piglaga lenga sina kali ko ka haida se asigi lenga se art and culture yokhakani lenga tina tina ai asigi danja se lawra ka ai Imphal West Commando amasung Nepal Suba Sam Rifles ke punwa kangbu amana mayang langjing main road ta asarok sing ngrang midang wairam pung manga makhairom taba matamda check tobada PLA gi cadre ma fare haire police ki PRO gi cherol amana fagalaba MUSC gi maming ningthogjam Ronel sahi nifu manga apokpa irabot khoijuman khulen mamang lekai dagini haire hauji pawgi marakta na tenba break am tanglausari Lismart industry na iramda masida ihan hana puthok jaba sangai teng kumshisu mahosagumna ningon jakobuga mari leinana chada taretagina tara phawbata na phangbigani Kudong chaba aslaubi ho phangbigadaba mafamdi lamfelda leba head office khakta Lengsim biraksi adong gidamakta leijare VR dental care uripo achomle kai niya Stone Infantea yagi mari leinaba anaba kudimak layeng bagi kudong chaba phongbiragani adong kudong chanan bagi damak bijare 40% discount ana layeng gidamakta akupo marong gidamakta please kante 8257011217 This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothok sing season asi
Panacea Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Panacea Coaching Center gi oja singna aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangaki study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki. SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. Bombay Dyeing Imphal showroom da ningol chakau ga mari laina na 20% discount pizari mafam sida fangliba khanaba item singdi 100% cotton gi bed sheets towel bathrobe bath mat door na chingbani ngasi malengsin biro nuti gi sinabada nungaira polong kya gi fangfam Bombay Dyeing Imphal showroom Sheet Express so building Krishna Premi oil pump ki maning ya school police land Bombay Dyeing 20% discount. Pengba nga ton pangbiragani ningol chakobugi mangoi na mapung mari faraba pengba amadi nga ton ningol chakobugi damak discount su pizari nga ton kg manga leibada kg ama free pengba kg tara leibada kg ama free da pizari akak naba matamni ngasi maklengsin biroktana order tobi ho phangpham S Tomba and Sons Pengba Farm Hyangthang. Break mutung da taram na moksari makatawa pawda. District Police Siribamna ngasi tangai fadaba chesang yaudana changlakpa Rohingya nupiani fare hairi. Hiramasigi matang da pangtokpa pawgi mifam amada District asigi SPM Movina Jiribam Foreigner Check Post da Silchal romdagi Imphal sanglakpa passenger gari sing check tawada Tata Sumo amada lakiba miyoishingi manungda anigi chesang chingningai oiki. Gulatwan Police Outpost dagi team amana gari adu amuhana tanaduna check tawada nupi aniasi fabongam kibani. Makoi anigi voter ID card ta Karimganj tagi ni hai adubu makoi Hindi Bengali amadi Assamese na singba lol amata phongnade tungda lol phongnada tamna asingma khangdong na bahona bada makoi ani Myanmar gi Buthidang Rakhine dagi Rohingya ni haiba khangmangam ki nubi maza ani si tharaliba miyoising amadi Imphal da oknaba ngai haiba miyoising fanaba district police na thabok lokhalle hairi already chatkhabane chakkiba kanji da moigi Assam da leiriba Assam na piriba asengba voter ID card se aikoni yeng matamda compare to matam se da masa da kauriba maming jing siga amata sana da akoi sing se taseng namak Rohingya community gi adugum ba mioi ngata ni aiba je koina confirm tawre Moirang Kendra gi manung chanba Naran Sena Bazar da leba Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India gi makhada salaiba Senior Citizen Home for Older Women gi ahal orabi nupi kunmanga da Moirang Kendra da mirep oikiba thongam santi amadi Moirang Progressive Front ki miho singna ningol sakobuga mailena blanket amamam kudol tamkre thoramadu da Progressive Front ki secretary amadi atei thomi kaya su sawyaki thongam santina ningol sakobuna lakoda lamdam masida kang masyan nushi chadana leminasi haiki Manipur da housing mapalam dagi pusilakpa yen singna maram oiraga Manipur da yen loibagi sinpham mulakpa yabagi oirakleba pm asigi matangda mari lenaba authority na miyeng changbinaba All Manipur Poultry Farmers and Traders Association na puning singsili Manipur Press prata pangtokpa pawgi mifam amada association asigi advisor Khetrimem Santana Manipur gi yen kaithel da angakpa hongma ma lehalaktuna state asida yen loibagi sinpham da hingjariba miyoi lising kaya gi hingbagi lambi thatatpagi mong ama oire Mapalam dagi pusilakliba yen sing asi miyoibagi haksang sokningai oiba hidak langthak sijinarakpagi jingnaba leibada natana yen sing adugi marakta Haryana Punjab kumba state singdadi miyam johandanaba scientific culture toroga punna manghanariba marum kokpa loikraba yen bi makhal kya su yarokle asigumba kaya asida authority na yangsinbiu miyam nasu yen leibada ka hena ohongba yengbagi mohota haksang gi chukhara khanbiu haiki Manipur government na masi pusilakpa matamda madu restriction piba niyom gi matugna makoi sing adu yonba yarba akoi gi kainora natraga afaba chigal haibado maramdi akoi Manipur poultry farmers sing ase masi yokhat piba loina na masi da akoi incentive subsidy na gumba piba yaraga di madusu yam hena kana gani haibagi wakan se akoi na thamjari
था तरुक सही तरुक फाउद लेबा अंगांग सिंबु मसा मौ फना थमनबा अमदी तिंगंग यांगंग दनबा लेरिबा क्रेस सेंटर सिंगदा मरी लेनबा अथॉरिटीना फन थादरक्तबदगी सेंटर सिंग असि मुख्यबा याबगी फिल्मदा लेरे हाइरे मणिपुर प्रेस प्रतपांगतोपा पाउगी मिफम अमदा मणिपुर क्रेस रनर एसोसिएशन की सेक्रेटरी गांगबम सुंदरीना स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की मखादा लेरिंगई सेंटर सिंगी थादोकफम थोकपा फन थादोकपिरमी अदुबो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मखादा इंग्लिश 2013 लेखिबदगी हौजिक फावबा फन अमत फंगदना लेरिबा असि मरी लेनबा सिंगना यंगसनबियु हाइकी एनजीओ की नियम दा एनजीओ ना फ्री हैंडेड वर्क तौनिंगे पैसा सी बोर्ड ना पिरंबा अदुमाइना चप मानना हौकिबा चाही 40 years सूरेबा क्रेस इंप्लीमेंट तौरइसे मणिपुर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड ना अदुगी चप मानबा नियम दा एनजीओ सिंसिना पैसा से मपुंग फाना अखोइना फंगगा अखोइना वर्क तौजरगा वर्क तौबदुगी चप चाबा रिपोर्ट यूसी दिल्ली दा थारीबा सिगी नियम जे थारबा मतुंगदा सिदी फजना थारई फजना थारक्ते हाबगी मतुंगिना मखोइना अदुदा वेस्ट तौरगा क्रेस की पैसा पीबा नत्रगा पीदबा से डिपार्टमेंट लेफनिंगे यूनिफाइड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काइरेन बिखोंगना डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिस थौबाल का खुसमदुना संगोम थोकपा सासनगी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अमसुंग फर्टिलिटी की मतंगदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस थौरम अमा काइरेन बिखोक अवांग लेकाइदा पांगथोखरे थौरम अदुदा जॉइंट डायरेक्टर वेटरनरी डॉक्टर KSS श्यामजाय URDO की प्रेसिडेंट लोंगजम टोम्बीसु सरुयाखी लिसिंग 2019 की काउंसिल की परीक्षा मकोक मतंग तारबा महिरोई सिंगदा मना मथुम यंतोकपग लोइनना मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 12 सुबह वीक की थौरंग लोइनना पांगथोखरे थौरम अदुदा स्पीकर युनाम खेमसान काउंसिल की चेयरमैन लमाबम महेंद्रा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल अमदी को फाउंडर नसिंग बग्याना सरुयाखी स्पीकर खेमसाना महिरोई की पुंसी हाइबसी मियोइबगी ख्वाइदगी लुबा तांकक अमनी मसिना पुंसी की चटकदब लंबी अदु लेपदोरिबनी हाइकी मणिपुर संगाई फेस्टिवल की मरुएबा मफम अमा ओइगदोरिबा कैबुल लमजाउदा फेस्टिवल असिगे सेमगत सागलिबा थबक थौरम सिंह PDA की चेयरमैन सु ओइरिबा थांग केंद्र की MLA T Robindro na yangsankhre MLA T Robindro na mari leinaba department amadi club organization singa kosan aduna festival asi mai paknaba honaminasi haiki 120 Housing Finance Company Limited की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थोक्सोम हेमोन लुसिंगदुना निगोल साकोबगा मई लेनेना ngasi matam sangna kaithel phamduna masa masu semribi ima khara khangatuna निगोल साकोबगी खुदोल पीखरे थोक्सोम हेमोना इमा सिंगदा खुदोल पीबगी मतंगदा महाक्योइबा वाखलोन तमलगली अमरोमदा पांथुबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की टोंगान डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लेबा ब्रांच 12 मनांग नकपदा लेबा अहल ओइरबी कैथेल पंबी इमा इबेल सिंगदा निगोल साकोबगी खुदोल तमखरे हाइरे टेंथा पुलिस आउट पोस्ट दगी खांगाबोकरोमदा मीटर चनीरोम चलगा लेबा टेंथा संगाई युमफम अमदी खांगाबोक खुलगी लोनाबा लंबी की मताइदा ngasi ayuk pung 5:30 rom taba matamda popa kuijiba angang bimasa ama leiramle haire walking sapa mioi singa thengnarakpadagi Thobal district hospital da laikanari angang asi usam ongbi lalita kobi nupi amana yoksaragi haina phongdorakli Indian Red Cross Society Manipur State Visnupur District branch की नौना थौ बुनबा Dr. W. Gulapi bu chairman M. Jagatpu secretary खनख्रे हौजी अमुक सुहाना तेनबा ब्रेकम तंगलोजरी निंगोल चाकौबा ऑफर सुमनदगी लुपा समापलगा मौद्रा मापंदा अदोमगी स्कूटर फंगबिरगनी तांग 10 फाउबदा अदोमगी हीरो मोटर कॉर्प स्कूटर प्लेजर ड्वेट मेस्ट्रो सिंगदा लुपा लिसिंग मरीगी डिस्काउंट पिजरी लुपा समापनगा मौद्रा मापन खत्तमक पीरगा अदोमगी अपाम्ब स्कूटर लोबिदुना दिवाली अमदी निंगोल चाकौबा मपुंग फाना पांगथोकपा ngambiu अकुपा मरोलगी दमक मखागी एड्रेस सिंगदा लिंक्सिनबिरउ Diwali amasung Ningol Chakobagi sales offer oina East India most admired company Mobile Furniture Impalna furniture item khudimmakta up to 40% discount pijari loina na miyamgi khudong chana nawa HDFC Bank khud samnaduna EMI payment facility su thamjari national links in Birksi Mobile Furniture Kwakatel near Imphal College Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng
हक्चांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्चांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगारक्तबसिंगबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamagta Jolib capsule chabiu Virgo Ningol Chakoba offer Ningol singidamak Ningol Chakoba na lakpada Virgo cap on hire service na Chakoba chathok sa singidamak 10% discount pijari loina na luhongba amasung sangai festival gisu akaknaba special package pijari akupa marol gidamak pijari ba phone number sida tawbirau 7085057575 Virgo happy calving Sangairan Half Marathon 2018 November gi tarik 13 da pangtuk sagadori. Online registration ki damag www.sangairan.com.sangbiu. Offline registration amadi akupa marol gi damag phone number 8787788076 amasung 7005692299 da contact tobiu. Registration ki aroiba numit November gi tarik tarani. Sangairan 2018 Let's Run Manipur. JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Break matungda muka satrap nausari makataba pauda. Mari Suba Amar Falcon Festival Red Forest Club Tamenglong amasung Tamenglong Forest Division Sinduna Tamenglong Khunjaugi Unity Stadium da pangchokre. Thoramadu MLA Samuel Jandai, Principal Chief Conservator of Forest K. Angami, ADC Tamenglong Chairman Namsinrai Pamai, DFO Tamenglong Susaruyaki, K. Angamina, Falong Kul Amadi State Government na Amar Falcon Uche Makal Asibu Yokat Pamasung, Sakta Balapu Matamda Mapung Fana Saktapam Ama Henaba, Sambagidamak, Amar Falcon Kul Haina Mangzongana Loktoki Balere. Atopa Tamenglonggi Kulsingda Ushegasi Yokat Pagi Tabasing Pekat Nabuhonari, Miam Nasumasida Mateng Pangbu Haiki. MLA Samuel Jandaina, Falcon Ucheki, Manipurama Song Tamenglong Haina Thaduna, Radio Tracking Pangtokiba, Ashina, Lamdamasi, Malemda Masakta Pangamlagani Haiki. Inkalariba Mahirwe Singda Adolescents Health Habasi Karino Kanganabagi Matang Dangasi, Pass Pupils Association Amadi Little Flower School na Sinduna School da Pangchokre Toromadada School gi Mahiroi Oza Amadi Association ki member kya na saryaki RKSK gi National Adolescents Health Program gi State Nodal Officer Dr. Zubilina Naha Oriba Angang Singna Sahi Taradagi Taramapan Fawda Lairiba Singna Adolescents Health Asi Karino Haiba Munna Kanganaba Waksu Wasi Pangtopani Haiki Holistic Enterprises na Manipur gi wang modalariba Maitei Singda Pak Sana Chengi Fanganabagi Pandamda Assam Manipuri Saita Parisat Hozai District Committee ga kusam naraga Ima Chengi ga sakhangnaba thoram ama Hozai New Market laiba Parisat ki sanglenda tha sigi amada pangchokre Thorongi manung channa Ima Chengi putholiba Sanasam Birendra na iba Khulai balaktagi mingthon balarik ani Parisat ta khudol tamki Amoromda Dr. Karam Ibungo Halna Iba, Maitegi Nat Amasung, Puarigi Waring Haina Mington Balarik Ama, Birendra da Kudol Tamki. Assam ki Sonapurda, October Kuntaretegi Kumapan Pavapangkokiba, Interstate Drama Festival Yauruba, NT Theatre gi artist sing, Trisul Bus Service na Matong Maram Kangdaba Pimamda Wahalle Haina, Theatre Sigi President Joy Bidyana Fongdoli. Manipur Press Katapangtokpa, Baugi Mipam Amada, Lambi landslide Tauri Haiba Kangdana, Artist Sing Mapamaduda Puratuna Awabananghanki, Awawa Taraba Artist Sing, Assamgi, Lanka the Lebi, Song Tham Ningol, Saubi Kobi Amana, Taram Opiduna, Mateng Pangbiraki Hairi. Counter to Numi Humni Mamandaki, Lambi Yadre, Kangna Mana, Tajan Biri Dunida, when I Waroja did. Magi only me Magi, bus ticket to keep a shot on Kalaga. She was no more, she was no other. Level funny when Luthor de Hinduda, Mapam to the labor when I find a plant or talk with Pavani, sing to the Hingliamo, Nipima Angang Africa Tokani.
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯊꯪ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯔꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯗꯂꯤ एनवायरनमेंट अमा योखननबा निमित मंगानिगे साइकिल एक्सपीडिशन अमा कंगलातुमी बाजारदगी जीओसी वीके मिश्राना लमथाखरे रैली असिदा पुना साइक्लिस्ट कुन मंगाना सरुयारी कंगलातुमीदगी होरगा जामेन ट्रैकदगी जैखुन प्यूलोंग तारबा मतुंग टेमई हेडक्वार्टरदा लोइसिनगनी हाइरी निपान सुबा साउंड राइफल्स की एक कंपनी ने सिंधुना लेमना लायंगबगी कैंप अमा एल हेंगजोई खुलदा पांगथोखरे हौदोपगी थोरमदा डीसी कांगपोपी डॉक्टर रंगिता बली एसडीओ उपेंद्र सिंह अमदी कंपनी एसी के ऑफिसर सिंहसु सरुयाखी हेंगजोय अमसुंग अकोइब खुलगी पुन्ना मियोय चामरी हेना लायंगबगा लोइनना हिदाक लांथक सिंह लेमना फंगनकी वेठानी हायर सेकेंडरी स्कूल रिखुमाई टफोगी चहीगी कल्चरल डे स्कूल अस्ता पांगथोखरे थोरमदुदा एडीसी सेनापति के मेंबर पीए ठेखो स्कूल अस्ते की प्रिंसिपल बीके थॉमस याउना ओजा अमदी महरोइसिंग सरुयाकी तोंगान तोंगान बफुरुप की महरोइसिंगना नाटलेबा जगोई इसे के अमरुम उठकी लौमी सिनमी अपुनबल्लू बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तरहुमदोई सुबा मपोकुमोन थोरम निंगथौखोंग खा खुनो ब्राह्मण मानदबदा पांगथोखरे थोरम मदुदा एग्रीकल्चरल डायरेक्टर पीएस राजेंद्र लुबसी की प्रेसिडेंट एम रॉबर्ट कुमन ऑल मणिपुर प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट एल धनम मैतै वेटरनरी की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एनजी इबोतोंबी सुसरुयाकी डिस्ट्रिक्ट असगी मनुंगदगी अहल ओइरबा लौमी खरा खनगतुना खुदोल तमकी डायरेक्टर पीएस राजेंद्रना लौमी सिंगना गवर्नमेंट पीरिबे स्कीम सिंगी कानबा लौनबा लुप सेमदुना होनबा चुमी लौमी सिंगी दमक अनोबे स्कीम क्या पीनबा सेमसाब लोइरे हाइकी सगोलबन थौनाउजम लेकाई ग्राम पंचायत पासोई सीडी ब्लॉक की अनिरक सुबो ओइना ngasi घरी अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा ग्राम सभा फमख्रे ngasi की मिफम मदुदा सगोलबन थौनाउजम लेकाई जीपी के प्रधान नोंथोबम रतन जिला परिषद चंगांगई के मेंबर सिनाम राहुल बीडीओ पासोई सीडी ब्लॉक की एमडी दौलत खान ग्राम पंचायत असिगे मेंबर सिंह अमदी टोंगान टोंगानबा मणिपुर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट सिंगी मिहु सिंगना सरुयाकी सगोलबन थौनाउजम लेकाई जीपी के प्रधान नोंथोंबम रतन फोंदरपदा पांथोलिबा ग्राम सभा असिना ग्राम पंचायत असिगे मनुंगदा लेरिबा मियोइसिंगदा लेंगांगना पाइखललिबा टोंगान टोंगानबा स्कीम सिंग अमदी MGNREGS के थदरलिबा सनफम सिंग करम मोंगदा सिजनगनी अमदी खुंगंग असिगे सखोत थौरांगी मरमदा प्रजा सिंग हक्थेंगना उनदुना खमिनबगी थौरमनि हाइना फोंदोकी इरोंग सेस्ताबा डेवलपमेंट फोरम की अहानबा मपोकुमन गा लोइनना फोरमस न पीबा मोहम्मद हनीफ साहा मेमोरियल आउटस्टैंडिंग अवार्ड यंटोकपगी थौरम इरोंग हाई मद्रासा दा पांगथोखरे थौरमदुदा माइबम उचिवा जिला परिषद मेंबर एमडी फकरुद्दीन फोरम के प्रेसिडेंट औरंगजेब अमदी प्रधान एमडी इस्लाउ रहमान सु सरुयाकी लमिथांग किपगेनबु गारीना थोमलमदगी लेखिदबा थौदोक मैलेनना थादौ स्टूडेंट एसोसिएशन सदर हिल्सना चेनबा गारी अमसुंग मियोइसिंग फादना पुथोकनबा थाकिबा मतम लोइखिबगा लोइनना नवेंबर 3 की अहिंगनोंगाइदगी लेखिदबगी इमुंगदा जस्टिस पिदिबा फावबा बंद तौरगनी हाइरी हौजि मखाताना सानबगी पावमु फंबिगनी ngasi sanabagi pauda Andhra Pradesh की गुंटूर द पांगथोकदोरिबा निफुसुबा नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स मीट 2018 मणिपुर की टीम सेमनबा ट्रायल सेलेक्शन अमा इम्फाल की खुमल लंपाक मेन स्टेडियम द पांगथोकनी हाइना मणिपुर मास्टर्स एथलेटिक एसोसिएशन मीडिया द फोंदोरलिबा वाफम युमफम यावदबनी हाइरे मणिपुर प्रेस का द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट बी अंगोक्षना सरमना से थोरलिबा एसोसिएशन असि लेत्रबा ऑथराइज ओइदबा चटनबा यारिदबा एसोसिएशन नि मसिना मियामदा जममनबा अमा पोहले हाइरी
मायोंग जे मफम खंगदन चेन बसे मसी तहनबगनु हाइबो वाफम असे प्रेस की थोंग दगी अकोय गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर दसु अकोय हंगचरी अमसुंग रेजिस्ट्रार दसु हंगचरी मरमदी रेजिस्ट्रार ना तत्तन सिगुम कंफ्यूजन से थु अनबसे मसी तौबिगनो मरमदी एसोसिएशन मयाम अम थोलक हाइबसे ख्वाइदगी लूदब थब अमनी मसे तत्तन स्पोर्ट्स मिनिस्टर नसु तत्तन लाउग्रबनी यारगदी एसोसिएशन अनि थोकपसि तौबिगनो हाइबसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की याम चावबो खोलाउना नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जलंधर ने सिंधुना तरुक सुबा सही स्पोर्ट्स मीट का लोइना अहानबा कल्चरल मीट अमा जलंधर पंजाब ता पांगथोखरे भोपाल द डिसेंबर अनि दगी पांगथोकतबा 19 सुबा जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप अमदी डिसेंबर 15 दगी उत्तराखंड पांगथोकतबा 19 सुबा सब जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप ता सरुयागदबा मणिपुर के सालरी सिंह खननबा ट्रायल सेलेक्शन अमा नवेंबर 13 दा बासु ग्राउंड खंगपोक्ता पांगथोलगनी मसिदा सरु यारनबा एफिलिएट यूनिट खुदिमकी खो खो सानरोई सिंगदा मणिपुर एमेचर खो खो एसोसिएशन खंगहले नागपुर डिसेंबर 13 दगी होगदोरिबा 13 सुबा सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स अमदी 55 सुबा मेन अमसुंग 38 सुबा वीमेन जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप ता सरु यारनबा ट्रायल सेलेक्शन अमा थासिगी तरेता कुमल लंपाकी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग सेंटर गेट नंबर 12 ता पांगथोलगनी हाइरी मखाताना सानबगी पाव अमु बयानी थोबजंगदगी फंबिगनी एक्स पोलो क्लब वांखई अमदी मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी सठरीबा 13 सुबा एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी तांग 19 दगी मणिपुर की मसक नारबा पोलो टीम 13 न सरू यादुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा अपो टीम लेहोगदबा 13 सुबा एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi sanakiba ahanba quarter final match ta ex polo club wangkhaina thangmaiban youth polo club pu panjal taramari ahumda yamna laksana maitibi biduna semi final sankhibani match asida mai pakiba ex polo club wangkhai panjal singadu el atangba madi p ojinna ahanba sakarda panjal ani super sakarda p ojit amadi el atangbana panjil ani ahum super sakarda p ojit el atangba amadi ts jacob na panjil taret chanki atopa panjil ahum maduna p ojit ts jacob amadi el atangbana mari super sakarda sankhibani match asida maiti khiba thangmai ben youth polo club gi panjil ahum adu s abung p premjina hanba sakarda panjil ani sanki atopa panjil aduna ss robin na ahum super sakarda sanki टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैच की सानखिबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी ना इम्फाल राइडिंग क्लब टीम ए उरिपोक लम्फेनबु पंजल मंगा मरीदा माइथिबु पीदुना सेमीफाइनल संख्रे मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम बी की माई पाखिबी पंजल सिंगदु ओ सुरेश अमदी टी प्रदीप कुमार ना अनिसुबा सकड़ पंजल अहुम संखी अहुम सुपर सकड़ टी प्रदीप कुमार ना अमदी एस बाइकिंग ना मरी सुपर सकड़ पंजल अमा संखी मैच असिदा माइथी किबा इम्फाल राइडिंग क्लब टीम ए उरिपोक लम्फेन की पंजल मरी अदु एस डॉलर ना अहुम सुपर सकड़ पंजल अनि संखी अतोपा पंजल अनि अदुना उमेश गुरुंग ना अहानबा मदी मरी सुपर सकड़ संखी बनी सठरीबा टूर्नामेंट असिगी अहुम सुबह क्वार्टर फाइनल मैच साइन तिलपुंग अमताबदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब टीम ए अमदी KNMM राइडिंग स्कूल टीम ए सिंगमईगा सानगनी मरी सुबह क्वार्टर फाइनल मैच ता टेक्सम पोलो क्लब अमदी सिंखई हुंबो पोलो क्लब टीम ए कोंगपालगा सानगनी सही असिदा पांगथोकदोरिबा संगाई फेस्टिवल गा मरी लेना अहानबा संगाई इंटरनेशनल थांगता चैंपियनशिप था सिगी तांग 19 कुमरी फावबा खुमलपंग मल्टीपर्पज इंडोर हॉलदा इंडिया यावना नेपाल भूटान थाईलैंड नमदी बांग्लादेश तगी थांगता सानरे मदी ऑफिशियल सनी कुल्लोम द सरुक यादुना पांगथोलगनी हाइरी हिरम मसिगी मतंग दंगसी मेजर खुंदा लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पावगी मिफम मा पांगथोखरे थौरम मसिदा हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर की प्रेसिडेंट आइस प्रेम कुमार एसोसिएशन असिगी हान सेक्रेटरी वरंबा टी आइस प्रियो कुमार थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की हान सेक्रेटरी वरंबा आइस सा बाबू बहुलासी क्वाकैथल मयाई कोइबी की प्रेसिडेंट एम राजेन मैतेसु सरुक याखी मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म अमदी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की मखादा वर्ल्ड थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया अमदी हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन मणिपुर सिंधुना पांगथोकदोरिबा चैंपियनशिप असिदा तोंगान तोंगान कैटेगरी अहुम फुनाबा अहानबा
ꯐꯨꯅꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯐꯨꯅꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯑꯊꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯨꯌꯦꯜ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯩꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯋꯥꯔꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯦꯠꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯁꯨꯝ ꯎꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯣꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯡꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ YDO Sorana TYPA Sorabu Maitibu Piduna Taradare Suba KSH Lehau DB Memorial Super Division Football League Tournament ki champion oikre All Manipur Football Association gi Miang Makhada District Sports Association Kaksing Sinduna Mamang Thagi Tang Nipal lagi team Nipana Saru Yaduna Association Asi Ground Satarkiba Tournament Asi ngasi Sanakiba Arroyable League Ground Match ta YDO Sorana TYPA Sorabu Goal Taret Sinota Maitibu Piduna champion oikibani Match asida mai pakiba YDO Soragi goal singadu MD Riaz Khanna match ki nifum doi suba nifumapal suba humpuni suba madi marifu suba minute goal mari sanki MD Saruk Khanna match ki humpumari suba madi humputram doi suba minute goal ani atopa goal aduna Sarsir Huiselna match ki taruk suba minute sanduna match asi mai pakibani Satarkiba championship asida Youth Development Organization YDO Sorana point Tarataret Pangduna Ahanba Social Welfare Club Kairakna point Tarataruk Pangduna Anishuba United Brothers Sporting Association UBS Mantangna point Taranitoy Pangduna Ahum Suba Sena Athletic Organization SAO Kaksingna point Taranitoy Pangduna Marishuba Madi Kaksing Popular Sporting Club KPSC Kaksingna point Mapal Pangduna Mangasu Poison Taki Winner Oikiba YDO Sorada Trophy Galona Lupalising Mangagas sama runners up takiba Social Welfare Club SDC karakta trophy galona na lupa lising mga tharong mapusing na kusinaki YMDO Hairangwaitong TRYBC Ukrul IGO Oinam Makia Mayang Impal SUWC Irengbam AMYO Andro NYBN Naurem Amadi IKKLC Ukrul Sathariba Kuntranipal Suba Junior Boys East 11 Volleyball Tournament ki quarter final sangkre All Manipur Volleyball Association Sinduna Tha Sigi Tang Mari Degi Team Taranitoy na Grumari Thongna Khaidukuna Naiban Naurem Volleyball Ground Sathariba Tournament Asigi ngasi sanakiba ahanba match ta IGO Wainamna YPA Hiranmaibu set ahum sino kunmanga taranipal kunmanga taramapal amadi kunmanga tarahumdoi da maitiba pikhi ani shuba match ki sanakibada SUWC Irengbamna IKKLBC Ukhulbu set ahum ama konithoi kunmanga taranipal amadi kuntaruk kunmari da maitiba pikhi ahum suba match ki sanakibada NYBN Nauremna AMYC Androbo set ahum sino kunmanga kulhumdoi kunmanga taramanga amadi kunmanga taratrukta maitiba pikre Taris Suba Longjam Kuber Singh Memorial Kendra Wise Kang Tournament King Asi Sanakiba Match ta Wangoi Kendra Kangkutna Mayang Impan Kendra Kangkutpu Maitiba Pikre Manipur Kang Association gi Miang Makhada Wangoi Kendra Kangkutna Sinduna Mamang Thagi Tang Taretagi Kangkut Tramangan Grubani Thongna Khairuktuna Wangoi Longjam Nakai Community Hall Sathariba Tournament Asigi Ngasi Sanakiba Match ta Wangoi Kendra Kangkutna Mayang Impal Kendra Kangkutpu Panjal Taramari Tarada Maitiba Pikibani Hayeng Match Leiroi Tha Sigi Tang Nipalda Nambol Kendra Kangkut amadi Konthaujam Kendra Kangkut ka sanagani Thagasari Boyading Thaujam Hauziamu Makhatana Ngasino Maga Oikiba Engasagi Pau Phongbigani Environment Director Tiki Pangkiba Ngasi Goikiba Ainga Samadi Dugi Pauda Khwaidagi Sakiba Celsius degree kun mapal dasnik mapal Khwaidagi ingba Celsius degree tara dasmik mapal Nungshita yaw po isang manalgit sa ang maximum na sada Manipur tara truk dasmik sino mari minimum da sada kontra mga dasmik ahum mapal oiki Ngasigi noong suki bagisang sino dasmik mari millimeter ni Aroy bada Mariba Pau Amana Pizare
Nimit tarani zathagadaba Manipur International Textile Expo Manitex Langboy Khongnang Khongda ngasidagi hokre. Silsardagi Imphal Fawba gas pipeline tinginaba center na ayaba piragle haina Chief Minister N Birena phongdokre. Soy kibal lan kibu puna makawkong aduna malem gi lamjelda punna sarau yaminaba matam oire haina Health Minister L Chandrakumar na haikre. Amadi Manipur da ahan moina Manipur Police ki cycle patrol unit ama kaksingda hodokre. Ngasi gwenadi ISB ne pizerba Manipuri pau matang sarojere miyeng tabir pupunong pukan na kumjari.